Uwimi wa pamba ni umwe wa uwimi ula ukuetwa kwitha utonda na utethesya vanene kuolanga ucha kaundi neno ya Kitui. Kaundi ya Kitui ni imwe kati wa kaundi ila sisikanie kwa uwimi wa vamba vala kilungu cha miunda eka mbewa 6,000 kithitwe kithi imwe vamba ni yaimi va kaundi ya Kitui. Tukwateanie imwe kwa imwe mwithukisya kalungu nikake mwana va mitambo ni ya Viani FM ngolanje yulu wa uwimi wa vamba va kaunti ya Kitui pala ngwitha ndinanya na imi kuma isione sikivathukanio sia kaunti ino ya Kitui. Nye nitawa Dennis Mwendo wa Tova na ni na uthocha vau itina miaka ya tene vamba wa mumea wa mbesa indi kuma mwakani wa 2010 ngina umuthi aimi aingi va kaunti ya Kitui ni maikete kwikonyana uwimi usu wa vamba na muno kuma ile ithi cia vamba cia serikali cia minie na uvingwa. Masita makaneta Jairus Kitema numite sabu kaunti ya Kitui East na ni muhimi wa vamba ni vanda vamba nundu ni wonzo methetie ithe wakwa imao vamba wanzo mezimbaka na vika form 4 na kuma buna tueka muhimi. Masita makwa ni Lenjina Nzoki wa Pulo kuma sehemu cia Nzangathi na ni muhimi wa vamba sabale yako ya wimi saa ingi mbeo nitete awainzele ukwitha no ratete we mwiwe 11 ukwitha ati banda ila talika kuthi kwambia kuta maguka kuruthoya mwendo wa saa 10 mabindangi merutila kilo titu nundu mathoera alaka mabuthite mendete ute na kuvingwa kwa ithi cia vamba ngalama ya kwima mumea usu wa vamba niwetwa kwitha yiyulu undu ulane ukuno munene kwa aimi. Ngalama ya wimi ni ulu muno nundu nuyu imanda andu marona kwimia bamba na kwitha we mia bamba nuyu kuwa ndawa na kwitha nurona kuna ila ndawa kwitha ina bikia bamba kwitha inwa bingi sika kwitsela ngalama ni ndu itagwiba undu lona bangite kwika ndu itowika nundu wa bamba ni wathuka na ngalama ya wimi ulu muno ta ila ubo wa mathoa methea mena thina tona kwa twavanda vamba kwa wingi na tuita rangi ya vamba wota silingi 70 toka kwikala nzina mbaya ayasya ndola nikiata ni thei kukosekana kwa mbeo ya vamba kana serikali kunyaikisya aimi mbeo ya vamba measele ni kingi kithitwe na ukuno kwa aimi mala menda serikali ithio imanaikisya mbeo kwitene ndona kwasya uwai wa mbeo ni uketene mbeo wa andu wai wa mbeu ni uketene na ni withio wifia ubikie kila mundu no kisa kwithia ni wokatene mbeu wa andu matayumbanite kuwa mbeu nundu be undu ukokethia ni no yie mbeu na ndikwenda nundu ni no yie mbeu cia mundani wako itageitha wai wa mbeu nutona kukota pa mwi wa montu ukwitha mwi wa nana no manoka banda chao nundu wina mbeu ino ni chao kinjuka banda na no kuya bandu banu ba mbeu ino kaka kwete mbeu itina wete mbeu inzele andu ingi nwese farmers mbingi ni ciatileka nundu yu ethia wailite kubanda thano na we mbeu yetu mbuani ndo kwango no yazi ndo ikwata no webanda ndengo. Kaundi ya Kitui ni imwe wa kaundi la siethitwe ikwata mbua nini wala serikali kwisela muvea wa uwimi yokie na mbeu nzao ya vamba ila isikanie ta BT Cotton ila yumia cia mbua nini na yithwa na ngetha nene. Ni mutaalamu kuma shirikani ya Resilience for Better Science ila ikona ciana uwimi wa vamba. Kwa majina ni Zola Kazira Madaga, nafanya kazi na shirika la Alliance for Science. BT Cotton kwa wale ambao hawajasikia kuhusu BT Cotton ni pamba ambayo ikona misimbojeni genes ambazo zinasaidia kutatua mambo ya ukame na kutatua mambo ya magonjwa sana sana bollworm ambayo ina affect cotton kwa wakulima ambao wanafanya cotton farming. So kuna BT Cotton ni amwe maemi alama emite mbeu sunzao ya BT Cotton alama yaweta kwitha yenda mbua nini na yithwa na vamba mutheu ya mino na ukethwa kapamba kaka no choyu nikasiopyu nundu kapamba kake no tia umingi wakakuna ndawa neza nikasio na yani nakayo kwatwa muno ni sua kendo mbua nini tika mbua mbingi wakethano ukethaneta na ndunuba kaitha wano mwingi kali kabamba muthuse na wo BT Cotton ni musio nundu
wi ngarama na wikwatanga ni midudu mingi kou ngarama wina ngarama ta uwate mbua yo nithire ina challenge ona vala yo itumia mbua mbingi wa BT cotton ni drought resistant. Mowau kana mitutu ni imwe ila itungite wimi wa vamba na itina na kutuma amwe maemi makola wimi usu na kwambisia kwima mimea ingi na pamba rukwita kwithia no kwarwa ni mowau waile tububa kwa wiki matuku 14 mavituka ticho katiko na ndawa ingi na lakini ube no muthuku bi wibu uyuyu ukwikalia mathangu muthemba gwikala ta motune ba pena wadudu maingi mwathenia ubamba na ukwithia ndina ndawa kana ndawa ili kwendekana na mbesa mbingi na ndina cio na ukwithia kubikia bundi ubikia kukona ndawa ndo bailite na hii ni mbiji ngikwata mosia mataani kumanwa na mauvandili kumanzeve aimi ingi nimeweta kwitha maitilo na itina muno ni ukosa umani kukonya mauvandili kwa sumanzeve wala menda serikali ya kaunti kwitha thitwa isa mauvundisio kula kwi aimi kukonya uimi wa matukuni mauvandili kwa manteve ta ingira ti emi ni matukona muno nundu gila wetelete mpuo kwana regua mwiwe 10 igua mwiwe 11 na kwitha ni tethwa na mathina mobandili kwa nteve kwa uemi nitikwenda kwirwa masemina tibunditswa bo wa wimi bo wa uvindu kwa nteve nitikwenda ubunditswa uvindu kwa nteve kwitha nitikwatia ivinda ila yailite kwitha mbua ndikuoka tukwi expect mbua mbingi twikwata mbua nditi na kina no nikuli taketha no tithiwa na seminars nundu yevinda nitesenzeti otauve na vata wa mwika makane wa mauvundisio kuelewa vaita wa wemi wa vamba no kana mambise kwikonya na wemi usu nao inweze ase ni mathelangite ithe yu mwika ni ithe tweku na mwika osembanite na kindu kila kikuma mbesa nundu ndie banda bambana na banda bamba tukuka kwikala nzi twike ubo wa undu utona kukotu ya pa kilo witu andu wa miongo mwanza 155 nundu dola ni kiara methe ya andu ingi metulikanyo metulikango generation izi endo kusemine niko kwenda andu mathikiwe ku mashinani andu meelimishwe withie ti kwitwa kundu ta ku andu kindu kindi kithe mpaka kwa mashinani vamba muno utumika usauvia ni wangwa va Kenya kwina kambuni kauta cia kutuma ngwa wivo kambuni wa Kikotek ula wiva ciongela kitui cha kati wonanyo wa kana vena soko mbianu ya kuthocia vamba kwa muimi ni Zora Kazija wa shirika ya Resilience for Science. Pamba iko na soko lakini Kenya hatujakuwa tukifanya vyema sana, maana wakati ambapo pamba ilikuwa na changamoto nyingi, generaries mingi Kenya zilifungwa, na hivi sasa ndio BT cotton farming tunaona inaanza kuinua ukulima wa cotton katika nchi yetu ya Kenya. Nchi nyingi, India, nchi zingine ambazo zinaendelea kufanya BT cotton farming wako mbele zaidi, na tunataka wakulima wetu wafike mahali hapo, maana tuna import a lot of cotton. Sisi wote tumevaa nguo za cotton hapa, lakini pamba yenye inatumika ni imported, but tunataka wakulima wetu waweze kufaidi kupitia BT cotton farming. Aimi mavamba kaunti ya Kitui ni meweta mumea usu withirwo na ukwati ala meuthuvia aimi alangi kwikonya na wimi usu wa vamba mundu tai mavamba na ilite kumwe anaime muno wa BT cotton ela ubikia andu mashinani mundu ewe bena semina nathi amane aime nundu we tingara we ngarame ya mundu muno tabamba uwate ntono mwe ni aime nundu pandu bamba tono kumia pe mumeo takumia nundu mbeza cia bamba ndwike aiko na huko kwata mbeza cia guzigeta siumbite kwa oyu serikali ya kaunti ya Kitui namba kwitha na mivango kana mawalanyo makukilia wimi wa mumea usu wa vamba na ulani mumea wika nesa va kaunti ya Kitui itina wa kwitha no imwe kati wa isiuli kwa tambu ya nini ende tuna we kwatio kwesela kwa minister wa wimi
Steven Mbaya Kimwele nimesa ukomana na imiasu na kwika mivango undume ukwata mbau uimi wa vamba va kaundini ya Kitui. Muthia wa kilungu kiu ki mwana cha uimi wa vamba kaundini ya Kitui kila chombaniwa na kuetwa nzeveni ninye Dennis Mwendwa wa Tova.